Dongmukak Police Station check post along lak toxicap susianam Raki Aharmu Keneplong. Amri Ahabar Dongka Mukam APDCL Kaparlo Umpanai Substation Pen Ratapan Mir Hinga Pilanam Kapaso. Kadoka Vekaching Hon Kat News Kelang Radwana Pantame Kardom Napaturiklom. Tang Tipinikar Prime Tamabirta Angton Pen Arjuika. Dokmoka Police Station check post along Dimapur Pen Kiwang Bom Ihum Dangni Suzuki motorcycle pen Mukesh Kumar Arta Thongke Prapho Lapen Jamila Khatun Arta Inkora Sirke Patum Arideng Pen drugs mate brown sugar gram pharu isi sose long long Labang swa drugs hitia do lake lak toxicap sose pusi Raikom Psychiatrist Pen Pachini Drugs ke pon kanghu Mukesh Kumar Babang Pu Army Puche Krongsi motorcycle along Army Puche Tokangdong Monta Mukesh Kumar Babang Pu Ahokpet Army Kaline Kalangni Nosi Tarli Bomla Dokmoka Police Atum Raki Aharmu Mate Drugs ke Neplong Papirta Longsi DSP Nahit Karisma Tame Tong Sekot Pen Dokmoka Police Station along Palidong Raki Aharmu pen ke Neplong Mukesh Kumar Lapen Jamila Khatun Atma Phan Nonamat Phatek Beng Choklong আৰু তাতে বাইকত আছিল আপোনাৰ মুকেশ কুমাৰ নামৰ এজন আৰু জমিলা খাতুন বুলি এগৰাকী মহিলাৰ বেগৰ পৰা এইখিনি ড্ৰাগছখিনি ৰিকভাৰী হৈছে বাইকখনত বিশেষকৈ আগফালে আৰ্মি বুলি লিখা আছে আৰু মুকেশে ইতিমধ্যে আমাক কৈছে যে তেওঁ আৰ্মি হয় এই সন্দৰ্ভত কি ইনফৰমেশ্যন আছে এতিয়া আমি সেই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছো কোৰ্টেটো সবেই কিবা কিবি কৈয়ে দিয়ে আৰু বাকি কনফাৰ্ম হ'বলে আমি চাই আছো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছো বাকি বৰ্তমান হিমানে আৰু হেহতিয়াকে বাইদেউ এই ট্ৰেইনটো আহিছে আৰ্মি গাড়ী হোক বা এম্বুলেন্স হোক বা প্ৰেছৰ গাড়ী লগোবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি এই ইনফৰমেশ্যন নিশ্চয় আপোনালোকৰ তাত আছে কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত এইটো মানে এইটো সিহঁতি এটা যাকে চেকিং এভয়েড কৰিবলৈ এইখিনি কিছুমান টেকনিক ইউজ কৰা হয় কিন্তু আমাৰ অলপ সাসপেক্ট থাকিলে বা হেৰি থাকিলে আমি চেকিং কৰা হয় যেনেকৈ আজিখন কৰা হৈছে হে আৰু যেটোত মানে সাধাৰণতে সিহঁতি চেকিংটো এভয়েড কৰে বা হেতু অলপ সিম্পেথিটো পাই পেলাই যেটো এভয়েড কৰি লৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা টেকনিক বহুতো ইউজ কৰে সিহঁতি পৰৱৰ্তী সময়ত মানে এই ধৰণৰ গাড়ীৰ ওপৰত আৰক্ষী কাৰণ নজৰ ৰাখিব আমাৰ ৰখা হয় আমাৰ এম্বুলেন্সটো ৰখা হয় আৰু আপোনাৰ বাইক যি ধৰণৰ বাইক নহক হেৰি হক ৰখা হৈছে আৰু কিবা বস্তু পাইছে নেকি ব্ৰাউন সুগাৰৰ ওপৰত না ব্ৰাউন সুগাৰে পাইছো বৰ্তমান তেও বস্তু এটো ঘড়ী কিবা কিবি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এইখিনি আৰু ডকুমেন্টছ অনুমানিক আপোনাৰ 70-80 লাখ মান হ'ব গোটে বস্তুখিনি বৰ্ত আৰু এটোটো ভ্যালুটো মাৰ্কেট হিচাপে যিমান ডিমাপুৰৰ পৰা দূৰ হৈ গৈ থাকে হিমানে ভ্যালুটো বাঢ়িও গৈ থাকে এটো ডিমাপুৰৰ পৰা তেওঁ লৈছে বুলি কৈছে কেশ মানে এতিয়া বৰ্তমান পোৱা নাই চাই আছো যদি হেৰি হয় তেতিয়া আমি ৰিকভাৰী কৰিম ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰাৰ ইনফৰমেশ্যন আছিলে আমাৰ এটো ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী লৈ যোৱা তেনেকৈ আমাৰ গোটেইখন যিমান নেশ্যনেল হাইৱেটোত পৰে থানাত নাকা দিয়া হৈছিলে নাকা বহোৱা হৈছিলে তাৰপিছত ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10টা মান বজাত দকমকা থানাৰ মুখত যেটো আমাৰ নাকা পাৰ্টি আছে নাকা পাৰ্টিটোৱে এই বাইকখনত মানে স্পিডত অলপ বেছি আহি আছিলে সেইকাৰণে সাসপেক্ট কৰি ৰখোৱা হ'ল তাৰপিছত আমি যেতিয়া লোকেল উইটনেছ মাতি পেলে আৰু লোকেল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছ বা হেৰি মাতি পেলে চেক কৰোঁতে আমি 10টা সাবুন কেसेस পোৱা হৈছে তাত যেটো আমি সাসপেক্ট কৰিছো সাসপেক্টেড ব্ৰাউন সুগাৰ আছে আৰু আমি তাত ওয়েট কৰাৰ পিছত আমি 122.22 গ্ৰাম মান বস্তু মানে হেৰি হৈছে ৰিকভাৰী হৈছে আৰু তাতে বাইকত আছিল আপোনাৰ মুকেশ কুমাৰ নামৰ এজন আৰু জমিলা খাতুন বুলি এগৰাকী মহিলাৰ বেগৰ পৰা এইখিনি ড্ৰাগছখিনি ৰিকভাৰী হৈছে বাইকখনত বিশেষকৈ আছে আৰু মুকেশে ইতিমধ্যে আমাক কৈছে যে তেওঁ আৰ্মি হয় এই সন্দৰ্ভত কি ইনফৰমেশ্যন আছে এতিয়া আমি সেই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছো কোৰ্টেটো সবেই কিবা কিবি কৈয়ে দিয়ে আৰু বাকি কনফাৰ্ম হ'বলে আমি চাই আছো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছো বাকি বৰ্তমান হিমানে আৰু হেহতিয়াকে বাইদেউ এই ট্ৰেইনটো আহিছে গাড়ী হোক বা এম্বুলেন্স হোক বা প্ৰেছৰ গাড়ী লগোবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি এই ইনফৰমেশ্যন নিশ্চয় আপোনালোকৰ তাত আছে কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত এইটো মানে এইটো সিহঁতি এটা যাকে চেকিং এভয়েড কৰিবলৈ এইখিনি কিছুমান টেকনিক ইউজ কৰা হয় কিন্তু আমাৰ অলপ সাসপেক্ট থাকিলে বা হেৰি থাকিলে আমি চেকিং কৰা হয় যেনেকৈ আজিখন কৰা হৈছে হে আৰু যেটোত মানে সাধাৰণতে সিহঁতি চেকিংটো এভয়েড কৰে বা হেতু অলপ সিম্পেথিটো পাই পেলাই যেটো এভয়েড কৰি লৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা টেকনিক বহুতো ইউজ কৰে Denarong Penraji Report Cup News
Nizang Karbiang Long Umpani APDCR substation arlokedo Meri hinga bila nam kapaswajok hawar adaratum bil kacitu jiapan thedunga kiso kacitongna. Kedamtang suri hinira krihinia ningkan pen Meri hing nang hing et pen ningkan arkep soselo consumer mate Meri hing kacit horatumapan bil kaselang pepe. Lason si Meri hing ari hinodak pusitame rong adaratum tangka cirung pensi selang bomlo. Laki APDCL atum ametang asai kaciklem clear potlo. Lanca takalisti non ke bil selam si edona long lak isi sosean bil paleroklo. La soadok haladak aradatum ke mang hupronga sonsi dokoklo. Ate kiduk tet ahem tunatum ke hormu ke the lapule Meri hingpen ken ing laputakali. Bota bila bang akelia dor mate tangka kapalia jok nonamat haladak ahawar aradatum mang hupronga sonsi dolo. La CCM Dr. Tudiram Ronghang, MLA Rup Singh Teron, Lapen MAC Diufing Masla Atumapan, Lahaya Kisunga Potak Kerap Dunjiapan, Haladak Aradatum Tawar Tulang Rinti. Aki joy senang ipi tua mat hede, an halan ang kirunga tum tenang rung re. Nengkan ku anten gelang tum bila bahagia na tum panang pipepin mate. Anang gipu ke cuneng pen peneng nala. Bil ke lele lah ma aprang pen ke. Aprang ke bil nang lele. Nili tu pan ha. Cuning pen si. Oh, cuning pen si kedang kele. An non di koson si pon de. No na bang ke bil bang nang tum nang sai nang po pusenai pulo. Al sin nili tum thang non lo. Ante BPL ga ki joy senang ipi pute ante non ge pisirung thai phak lo heneli tum pu. La ana ning kan pe nang li tum nang rung re. Nang li tum nang rung bo son te nili tum sap sap tang pidu nang po. An ge la ana ning kan pe nang li tum nang rung re non ong dungan ge pu seneli tum nang sai du num po la he. Sanalam lo. An koson si pon de. Ana alang tum pulo. Arge neli tumbang na pulo. Non yong si nang li tum sap nang pi pu kroi nang li tum panang pi dun kroi bo son te neli tum sap tang pi dun ji. Pula he. Ana lang tumbang pulo. Nang li tum sap ke pilong la. Nang li tum suri troksi ke nang li tum nang samit nang ji. An si nang li tum je thor long ji. La bang sula anang tum simit me pulo te nang li tum je thor long la. Da se alan nang kat pet lo. Komando se ki kar lo la line. Online ke Disember. Komando pen si than pen lo tum line. Gene Disember pelam. Ko ma Januari ma. Oh November pe. November. La bagan than pet lo. An non ci thor long le pin lang. Je thor long le pin la. An non nang li la bil ke kwan an se le lo non. No neli tum ke bil ke ko resi atam lo. Upi suri ma. Asuri lo. Asuri ko ra ki thom lo ma. Yo dai la dak ke suri ingkoi raisira trok serkapra trok 21,955 Lage bil lo ma kuman se pi lage. bil lo lake dak nang ke thon ke hala kene dir kene drill Koson se pula ki pi hut koson se pu. la bang so nang pi hut ke nang litum la bang so akot mu meeting dulu te ingkoi ragi thomar ni meeting dulu te nang litum dunra bang koson ma hada ke puye asita la bang so lu ke kutpun senang gele lu lo Kut pen nang le puma. kutpen nang kele lulu lo kepa ala sini abang thang no la ne lilang lo dak bo di an ke ne li pula lage kutpen galibo nang li tum dak si ka hilam bo To kopia lulo la bang pek lang tha. In pek lang tha. Lo lage kut pen se nang le puma. kutpen senang kele lo Kodak si ke hang non nang li pan. la mono agene la bang so kon nang ke pia hut ma O kodak si dam nai pu ingkora ke thomar kodak si dam nai. hala dak office long ham pa Kodak lo. halam pa office long Angil lage la kut pen se nang le puma. kut Angil ki dam nai ke umpane se damon puma. mane la bang so akot ke kutpen senang kele lo asita tering ko rage thomar ni ke nang li tum hadang meeting du nang ji ala da bang so meeting ku son ma bang gipu ala bang so hut ke nang li tum hakut ta dam na senai pula ala de rasa ba Anon nang li tum koson se matha lo la bang so puta. ane li tumbang ke matha ke neli tumbang ke matha ke la son ho ilong po son de pipo anyong si dihui si yong si pinang ji pute neli tum ke piune neli tum ke thang nata we mati ham ana por alang tum yong si paru si suri si paru po le nang sai dun long nang sai non pute ne tum sai dun po anyong si dihui si senang sai nang ji paru troksi suri nar ke bi phong pet ge pike ne tum ge ne Anon chiglo yon kwan se bil nang le nang li tum long. neli tum malong ke paru pora plikap Anon da lan se lebom lang ma. non tala an sile Angil line ki benge December pen. Anon da lan le lang. la anon tala an lang
kaya teng lang Haru po, haru trok lanan le lang. oh nang le lang non Angge antan hem so long kopi kopi se du TV du ma. nili tum hem ke kidu ka potsar nili tum ke TV da ve CD ta ve jatta ve lang michina lang ta bung ve ne tum jatta bung ve mane ka je thor de bol ve na a bol ko ong ta kale aning kani siang bong pa ne du ma phan ke a bol ta isi bernat an ki jus ta hutan hutang te chiklu jon ta kare nang le chiklu jon ni na kare nang le barla huta son son ke lai hayan ta alang tu a kine man li an thelo Amripen Piratane report Kat News. Jakong ni phai cricket home arni Dipu ASDC asa hemalong folen alam ki ferangkia maika pedopona puthak puthot lepson kropen Jakong ni phai crepli arni lam klar chipi pontu lepson kropen kaning je pona tenke document salo lang pameme rajok kalilia tuma phan arbok pon tap aratlo lasila so puthak majok abang pu bang phiatum ningkachi oi ede japan lepson kropen chening ripontu Kadang ini main Lipson Group Jasmine Bet nali tum media ko ti tumhan nang phanak ko wala bangke nali tumhan kadu ko media tum nang siton ko nali tumhan ke rupa piglo Jasmine Bet nili nali tumhan nang sithana mang tu bangke patmi nili krong pri alam the aptha press meet kidu alam pinaan kili damde ohormu nili dokok ayuni si rada phan lam klar pinang ko lo alam the aptha ka bangke patumi hek nili kiyongdam laso bangke nili pinaan hormu kili damde doko laso bangke jasime pep section 7 lapenge section 2 for lane alam the putha ka bangke jasime pep mondor lapenge SK lapenge kedam tang renew ye ma nili personally pukai tek laso hormu doko ka bangke nili ta mithang mata arjunuda asumsi nili theklong lo lapena bangke nili kam ki pudam chi pu bangke la pohelo jo alang li tumhan nili alang li tumhan kaniye dam ki pudam bangke nili further study kalidet documents nili po men na kilo kamasi nili da patuni kerangke duman hana ko amasi nili da kedam tangan tame lapusi matha pami media posi nili ta tumi bangke hem penta pini apresa kisu ki uni doko masi nili da men ini gipung ini gici amasi la pusona alam thini det amasi asi non bangke la bangso channel nakelang tung anakorte demata nali tum bhan bangta nachuning rilo nali tum thang akhainu tama thanangne la penke mondo SK nali tum bhan bangstami nali tum bangta thang ta nili akhainu pu nama thadam moe same nali tum bhan bangke lam klana chipi abangke nili la pohelo nali tum bhan nili documents further study keledet ayoni si nali tumhan lam lang na chipina ko lo lasi nili document chilang chupa mina ko ku bang si nili jong dang lo jasmet pet mondor lapen SK lapen joint secretary phan nili kala phan patumi ki pudam alam the bangke li dam de ason si nili mithang jungjung pe nili than pachini lo nili phan na ke ther na kha pawe jasmet pet nili documents lang maka kedet laso yoni pen bang si nili abangke aku documents lamara ke det upena bangsi aku nili bangke lam klar pina ko just mepet mondol la pen SK fan la pen ke joint secretary fan nili karbok alam the putha lasi nili kaduk kawe rat det la bangso chine lang lang ngoma fanta nalitu just mepet akhainu bang ma thanangne la pen mondol SK to bana akhainu bang ma thanangne la pen ke la bangso akrom pri kipatang pa prabji phan bangsi nilihin penta nali tum phanta mondo la pen SK la pen joint secretary panta chunang dipar piglo la pen ke ilitum kidam tangan ta kaduk kawe akar biang long arat ta itung war pi kachileng long pame chi phan bangsi chirap chitu dui phan bangsi nali tum phanta chunang dipar piglo la hello Pinikar bi prime tama biota bangke lapansi kangton iklam